ina do ya otu ni do otu no yo kwa no pa be bo re do iya no Good Fathers Foundation otu legba ira le won we do kadi proposals mele ra no ki kadi proposals o sawoyi and the proposals entertainment board president Good Fathers wedo sawedo Mr. Osabo Imwetiyan aka Osagwe Motors vice president Good Fathers Pastor Yorama MD JNF Secretary Good Fathers I say daddy destiny when around is okay when you went to aka Wadu Boy Treasurer Good Fathers Committee Chairman Good Fathers Aya we se le pera no wanu wagu aya kawe yo Ayero wa ijo wa ni to tuna yi Para yo bawo e to la manu pa Para yo bawo to la manu pa Para yo tu wa so wa o I'm the music battle president Solution Center, also the patron Good Fathers Foundation. Ogbogbo Joyce Abe aka Holy Ghost daughter, one of the universe, patron Good Fathers Foundation. Patron Good Fathers Foundation. Enoge ayelera adosawa wado obi apota wado. Wese baba wese wi obanu yema Mrs. N&B aka Mama Success, one of universe. Sasasi melody ye do sawe wedo Uga gbogbo ugbo yo moto Uga tweki udo yo moto Ewa eka ro yo jano Iye sasasi melody ye do sawe wedo Ina bele wa wiyado Visions Club of Nigeria. Mr. Samuel Osiozole, President, Vision Club, also Abasa, Good Fathers Foundation.
Mr. Motors, Chairman Ologo Park, Batia Junction. Agaselera na o, eto sawe wedo. Merake, iliuni yeke, iliuni rake, iliuni yeke. Otu na ye gbeta, otu na ye ni alode. Yẹni ano ẹ, 13 Brothers Club of Nigeria. Ọwọ́ bẹ̀ dadi Ìsẹ́kọ̀ Òsàn, Chairman 13 Brothers. Ìsẹ́kọ̀ ẹlẹ́lẹ́ rẹ̀, ẹ̀dọ́ sáwọn wẹ̀dọ́, òbí àpọ̀tẹ̀ wẹ̀dọ́. Committee chairman. Daddy Chobu Omafo, Vice Committee chairman. 13 Brothers. Iranoke. Rovigo, edo sawedo. Ina wedole wa wedo. Okpoko, Mommy Ogiro, one of Canada. Mama Etiosa. Uwase ije, Ogiro megenije, Ogiro megenije, obi akpọta wedo. Mama Etiosa. Mr. and Mrs. George. aka Ero Sareme Rio Sareme Noga, one of Modena. Mr. and Mrs. George, Nomo Gauna. Mr. and Mrs. George, Nigo Gauna. Epo Gajario, Epo Wagi Emiame. Ebi yana yayi wa kono mo, Toga Suwabo. Etio Salerame, Toga Suwabo. Mommy Princess, Oloiname, aka Mama Lilian. Sowore ludoru tome. Sowore ludomi uwa. Egbera no saya wewe, Toga Suwobo. Double Chief Pa Osion Kiran Egianwa of Arizo City, Italy. Ewa bonu yeni, uwe gbebo mi oko. Iye bukadije, awe ni wewedo. Sebi ye bonu ye, na koya. Abobo baba ni obo wa se pe fo. Yadi etosa ekato, aka Apio One. Persia. Yadi Mr. Christopher, aka Atigba One of Roma. Those are the baba. Atala panemo iwa e. Lady President of the Amos Club, aka Mama Fumi, one of them. Ogbokoniye Ayo. Daddy Prince Osage, aka Osito Motors, Sweden base, Iranoke. Emema Wedo, Daddy Eguasa, Desmond Eguavon, America base. Eguasa Wegerera, Edo Sawe Wedo. Iye Buka one of Napoli, Edo Sawedo. Iye Buka Wele Lumu Akoko, Iye Baru ni Biakon.
Ambassador Nosa Egareba, CEO N&B Italian Hotel. Array number 22 on Moruyi Street, Idogba Town, Benin Aunshi Road. Wàhálà lè kéré náà gbẹ́wẹ́ fún wa. Kéré náà yá kéré wá. Ìfìyè mọ́ wa bẹ̀ ákíyá. N&B Hotel and Suites. Kéré àwọn ọ̀nà yẹn Mr. Nosa Egareba. Daddy Andy Agos, Gratano Bisma. Hello Baba. I'm your number 7. Traditional doctor. Right, Rio Siawata. AKA Iside 1. Rate Cemetery. Ira when I do boy, you know my ba. West Baba. Eluya Mutiameo. Osasa on 70. The Onigo Power Son. One of Africa. Nala Baba. Nario Boy on Yeke. Ami Wange Mama. Eke Ayo. Mommy Ri Mercy Blaze. Where's the mommy?